Agent 5 Itagagayem, isagot miti paggibusan, ti makalawas asirye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Nalpasan ti plano. Agsagana kayo, tanton bigat matlang, sarkangan ti jewelry shop. Nakasaganan dagiti kakadwa, Warden. Tilangan signalyo ti maururay. Nasayaat niya rod no kastapyo. Adwa balitok ti maala tayo ijay. Kandi kay madanagan, tadalok out tayo. Bilibak at talagamat iti dayja abarbara, Warden. Iso ti parasipot tayo. Wan, ikaktumanan iti dakelagong ko na apaman ngagbaligi tayo iti operasyon. Awan kaya, Warden. Kasanon dagiti gwardya iti jewelry shop. Patayan mi kadi? Basta mo yung teramiden nyo no lumabanta. Patayin nyo ita. Ariglado, Warden. Matungpal, tibilin nyo. Huwin kayam. Sa dino tayan ni Saryo. At dahil tayan dagiti kakadwa dito safe house, Warden. Kasta ka di. Apay ka di? At dahil iparamid yung kankwana? Awan, nadamag ko lang kan ka. Ngamin, itay pa nakaululimag. Nasakit siguro tinakam na kada kayo, Warden. Anya. Gapo siguro iti panang bugbog yung kankwana edi namin sanghal daw. Arumbang lang kan kuha na ti kasjay, tapno muna ti kaputang na. Kas lang amin ubing agpampanunot no maminsan. Kas ita, lumikliklik. Bayam, ada attitude problem na. Bayamon. Shucks, ti pagsarsaritaan nyo kani Warden ita, Pio. Saan, saryo? Manang ipapangkalawon ay. Basta agbantay ka dito, ayan dagiti igam. Narigaten, ang mga noadag traidor kadagiti kakadwa. Wen, sakti makamo dito ay. Ay, wen kayam. Yala anak man iti, numak nga arak dito bodega. Anya? Kinunakmat kin ka, Pio. Yala anak iti, numak nga arak dito ay. Tanang alam, iti karbang ama, mangibaon kanyak, saryo? Si Kamat. Ibaon ka lang, madiga pa ay. Hoy! Sa anak ababaonan dito ay tapno amom. O di, si kapay lang arod tagbantay dito and dagiti armas. Tamapanak iti minibar dita safe house. Anya? Talaga Ops! Ang mga nudanugan nakmanan, Pio. Kaasi ka lang. Ay na, saryo. Makabil kansan. Alala! Mapan ka ni minibar. Nga mabit ka lang, ha? Darasam, tas ikati agbantay dito eh. Na-video kong dagiti ebidensya. Nagduduma a klase ti igam ti addarita bodega. Saan anadlaw dagiti bantay. Nakastrekak dito yung hideout. Nyawan ti nakadlaw kanya. Oh, dayjay ti maysa. Nikisindi ti sigarilyo na ti kadwa na matla na bantay. Rumwara kon diti hideout. Kat awagak tagiti kakadwak. Sir, kumusta ti panagpaliiw mo iti hideout? Positive, Bipot. Na-i-videok dagiti armas iti bodega. Kastamot kan dagiti saritaan daw Warden Ganpyo. Kat, anyat planom ita, sir. Agtutupato ti mabalin niya ikasukin ni Warden. Kan kadagiti buyot na. Sir, saan lang nga administratibo ti maikasukin ko na? Karnaping kan illegal possession of firearms. sir, Adupay dagiti pinatay na. Makamunti kortigan ko na. Inawagak mo tanti anti-carnaving division. Ipapuyak kadakwada tinaalak ng ebidensya iti hideout. Intun bigat matlaang.
Marami din ti search warrant. Tapno agsukisok dagiti otoridad iti hideout. Ala, agsagana kayon, Pio. Itan ti panang serrekyo iti jewelry shop. Ariglado, Warden. Dagiti maaramat agget awikar. Nakasagana maten. Nasayap ni Rod no kasta. Warden, lugan dagiti pulis tinagsardong iti batog. Ang natararamidon dagito. Warden, delikado. Saan arumbang ang makita na kami kinisaryo dito yung hideout? Di ka matalagan. Ta syakti sumago ka dakwada. Angin, kasanong ti pagnataw ita, Warden? Mabitlaing takasarita kita. Ada search warrant nga imit mi, Warden. Ada nangitip kada kami nga daidulduloy mong armas. Nay, asino mati nangitip ka na kayo? Men, search the area. Yes, sir. Yes, sir. Mabitlaing. Diyos ka. Makita dalaki ti kita armas dito niya. Warden, apa yung napauli magka? Diyos ka. Apa Warden? Ada ka di parikot? Sir, positive! Anya? Aristado ka? Sige! Tiliundag! Tawalusok ti bangam-bangam! Oh. Pinaturungan na iti paltog? Ibagam ka dagiti kakaduan. Tao madayuda iti pagnaak. Tano saan matay ka. Men! Clear the area! Move! Kasta! Agtungog kayo! Oh. Sana kapatiliw ka na kayo asinyag! Kakadwa! Paputukan niyo ida! Men! Take cover! Sir, ang papaputukdan. Bebot, dito'y kalaay. Delikado. Amangan numairaman ka. Umawag iti back up. Awan, sir. Ni Warden kan piyo tagliblibas. Ha? Sir, ni, pumanawag ti kutya nagluganan tang aglibas. Saan ang palintikas to'y? Suruta kita. Dito'y kalaang, Bebot. Mapana kita yung tikotse. Sir, Dagiti mono. Saan da nasiputan ti panaglibas ta, piyo? Wen nga rod, Warden. Makamundag iti kakadwa iti safe house. Uyan nga ti mapaspasamak. Sana kapatiliwas si bibiyag. Ni Saryo, iso tinabati iti hideout, Warden. Makamon iti biyag na. Imbagak matkin ko na sumurot karata. Di sa dinong aruden ti turungan ta, Warden. Partakam tag pataray. At daladagasik iti balaya na patay kabanag. Mausar tang aglibas. Ala, partakam tag pataray, piyo! Lado, Warden! Dayo. Apa, ayun tapasamakan ka. Ang kasta pinangamasin mang pa. Imelda, pumanaw kami matlaing. Anya, di nagpasinungbatan iti sa lutsud ko Alag lang dagiti nabatbate a kwartak. Kalpasan na, pumanaw kami. Nga- Awagan kang tulayan, Imelda. Saan pa'y nga itati pa nagsarita tayo tinapaot. Mabitlaing talag ti kwarta iti silag. Nagbayag matan ni Warden. Anya pa lang at aramidan na. Sino ka? Apay, dinakon may lasin, Pio? Siya'y binugbog ko nga tatakaw iti mga. Anya tararamidam dito eh? Arestado ka. Anya? Di ka nagkatawa. Bumaba ka itilugan mo. No di mo kaya tapaltugan ka. Bumaba ka! Owen. Bumaba akon. Yo! Sa dinatayan mo! Diyos kayo, naparan na ngay. Awan matan na tilugan. Warden, sumukukan. Sika! Wen, di kan lumaban pa. Sumurot kan kanyak iti presinto.
Anya sumurta sa sawam. Nakalisya tagos. Nagsigla tayo tanalisya na tagos ti Baltugo. Mobil dagit ti pulis ti sumungad. At subrek iti pamig ti balay. Awan laban ko kadakwada. Ngam sa alag apatiliwas si bibiyag. At dandag iti back up ni nawagak. Diyos kay, nagsubli ti unag ni Warden. Awan matlaan yung tilaban na. Talaga saan nagpatiliw. Braulio, apay dagiti pulis iti ruwarte kahit. Anyat aramitin ta. Agulimag ka man ni Milda. Ay, Diyos ko. Dahito yung ti pagamkak iti pailaang, Braulio. Kinunagmat kan ka nga agulimag kalayangan. Nairamag kamat kadagiti kwarta nagtaod iti illegal. Warden! Rumor kang dito balay mo! Sumuko kalangan na si Tatalalugon! Diyos kita. Sumuko kang! Braulio, sumuko ka namin ka dagiti pulis. Sanya sumuko asasawar mi Milda. May saak ka Warden. Nakababayinak numatiliutak dagitang awan pain. Hindi ka pala rumor dito! Mapilitan kami amang sarot iti balay mo, Warden! Anya. Braulio, ang maganda niya ti aramitin, naging ka. Sumuko kan. Milda. Babam ti paltog mo, Warden. May salakal bit ko iti gatilyo. Matay kan. Dorsok! Pinaltuga mo! Braulio! Well, jackpot pa pa yun ti prime suspect. Tay karo natin nagbasulan na iti pagbaludan. Oh my God! Warden, magpapada tayo na nakabalot. Diyos kay, diyak lang pagarap amay sa gayam nga agent timbalot ko iti. Warden, natay dagiti daduma kakadwa. Talimabanda ka dagiti pulis. Maglakit din ta sa anak mo tanatay. Si Mungko aklangan ka nakwada. Warden, anya nga taramitin tayo ita. Diyak mo! Didak pala kasalsarita. Masakit ti ulok nga agpalulok. Sir, mission accomplished. Agyaman nakbebot. No sana ka po ititulong mo. Saan ko manatiliw dagiti mo nagdaktakas? Talaga kasta, sir. Trabaho ko daytoy. Kat no kas pangarigan, masapol yung manan titulong ko. Awagan daklang, sir. Sige, bebot. Bilibakan ka, sir. Apay mo ta nakunam ti kasasta. Nakita ko nga minti kinasiglat yung itirangot. Naidumduma kayo, sir. Ha? Wan gayam, sir. Natiliw matlang jay lookout da, ngaglakla ko iti dyaryo. Wen, adan iti correctional. Ti korten ti makamu kadakwada amin. Nadagsan lakit di tisang bunda kaso, sir. Wen, bebot. Heinous crime ti narami da pa naglabsing iti linteg. Ita, malungsot dan iti pagbaludan. Ditan gagayem tinaggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Nagparangandag iti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, iti papel a Barbara. Virgie Paclay, iti papel a Bebot. Lady Astudillo Aquino, iti papel nga Imelda. Jonah Ributaso, iti papel Apio. Glenn Binawe, iti papel Asario. Ken Isagani Bulyeser, iti papel nga Agent 540. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser. Ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot ka na kayo. The MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.